Mamo akwa strong edi eba too much GH so this you for ebre asose training issues abetoja na de ba somo e we fidie so na ebisa for mo kam ho nira ensem no emu eye na anu ada institute kakra course so e wo eye Kumasi mountain so 2 hours downpour of rain anam so amakro no emu area enya seketwa efi edum ko eye bantama era eye asawanse ko eye ebisafo even to kejetia ejakese munia no ohone eyiri a enye asemketo atese amanfo ehun aka ejemu pani ya ewo eye enso yire amatese former minister Krampo no kraniti Krampo no enso yiri efa ho a de dia pade esombo millions of Ghana cedis enonso enso no etimi ase no amana akoduisa pepe so no na busafo na dey eye enso yiri no ehun ensem na anam so ama former Ghanaian actress ayasisia dey woye evangelist Gloria Kani aba bekasesa so no so enso no ekodi ninya ewo no ani fia wotim na bizafo eno na nam so na record video better abonti a se na enso no esifa sin woni fie dwumedi edi wo ho omoja pade enso no fa nya no twa hu video dia better abonti a wo kasa wo kire se ban ya na se mpenifo wo man mu ahyeda pa no mu di abrose na abro wo mu edi no so akechia ede wo mu etwa se enya seketa wo mu nkoso a na wo mu nya amanfo taxes na wo mu amanfo emre wo man mu satede wo mu eni eja bi a wo hwe mo ewo eya o my God na wotimu se ya odi e woni nsem krana kan kakrapo na aye no eniso ninso theater se ni niam no wode eye ahomete ene na e kan nsem ne before e ba ko video no sesi ano ansa na e ba ko hwe me kam se o charge herbal center wo mo bo echi dom ne before mo se na wo yawe no esi fatie bi ase ye wona mani yawe krankro yawe anansempo ni pedwemu yawe na huhumu bi ene e ha wo kra wo metimi aso ase adiama o se na ye bible aka no se ye fa aban ene aha no ensa ye yawe wanto mo akodare wo mo metimi adiabo na wo so wetimi esi udade manase wonya ni jebi e wo abrabo mu ni tipo mo che kwan wo danso mana kra ha anase tamale anu no Northern Region na abia musu no betimi afọ mo number star chego e wase no afrom no muso anyway di enkla wo so nebutafo ye go he Gloria Kani ni video yi embassy sia sa mwahu wo kese bi e wo fie hanom wo ni nyina jiri munhwa ne ensuo ye nipa ba ye niema nyina nso na checheko munhwa ne ensuo ye nipa ba Ghana mpanyifo sa moje ya tax na mo se mo be manipa fa ateti mu so ya nyame ne mu bedi o God will punish you people now it's just a matter of time mun treat nipa say ya wate munya ya sa moa na emrepa edam ani mo twa mo hwa achi ye niema nyina ha efia nipa timo efia nkola wo mo munhwe ebusuafo na ohwe pro kese pet se asanteman Kumasi na eze nso timi yire afa ho nia na eze eya abrefo eya sefem Gloria Kani ka odika esanse enkoman nka yenim se nka pepese e be 21st century enka nso toto ne yire akese bi fam ahwere wo nkwa bi dan ebubu ni de keka on enka the thing of the past but wo hye ene any bra ye bomu na hiso tibito ne timito just 2 hours ne timi ya santiman nya na se Kumasi bro no so nya na ya se busafo eni eya yengan ne nti edu bra penifo wa santiman mu this is for biemu so no mayor sofo na Krampo no minister woda Kumasi no kwada edu bra wo so ese wo mpia no mo push for because we are Krampo Krampo ayeka ekrokese a wo Ghana na ne Kumasi nti Kumasi
simple na yiri challenge kakra happen and say no to say na ka enye fekra it doesn't speak well of us as Ghanaians the outside world no as no crapo ka ho bi na ne embebu no so we bufo so ade so munya penifo ka seti penifo mu fa ye entry ye say be ya monim ka seti aru crapo na so be twetwa because e ko dey say kra sa na be cause because say ano just Ghana for meboni entity e wo feel ya tete we feel but ahomete ni Yahudi aye di say o man ba ye nim say enyema bi wo ha say ka by this time ka ye ho na so that's why ka ye ho te say flood yibi na ka na nam so ba ni pa hwere ne nkwa no ene ne nyama etechema embebu ni bi afa kwa say ne dey wo make a sempinfo eniti we die yesremo say na gloria kan e ka ye mpese ebekwa akoduru sa person say beduru say duabonia ebe manasa manfo ye nyama ense fata ede tia ye mpinfo nti we die mwenim fewe mumo modian penifo mokuma semonte so MCs awodo mayors ene ebiom no minister wo mo hwe na kwan bi ese wo mo fa so say gates no mbebie mu anaso mbeyi gates wo kwan tempo eso na krampo no ye kede sia market wo kra ho yire kese krampo no so mebe kwan na bobo gates ana drain systems bi wo ha betimi afa isu akwa enkoye oyiri ensu eyiri atase je japade esa jini padi aka honde na ese womo ye ne se beboa ama nyema brase ewo sa kwa no so nti womo nsom no mo nye ne sa nya sadia de aka konde ne bono so no nti usafo ye de si wo kuma se embote so na sabre yakohwe mu video de aba ne tese gloria kan so de ne nsem aka won so hwe wo chenche efa wo say at this stage in this first 21st century I take Ghana mu na tese Ghana ye man so tumi to yiri efa nipa ejepade firi de ma tese nipa po enya bebi enda nipa pe mu ana usafo de mo ka bia no mo fanto en we comment section ho na dia mo mo share video we on all the social media platforms but mo dia na follow Tuma GH or Instagram Twitter so @TumaGH_, Facebook so @TumaGH na mo so for na ama o so na dey han dey nsem no ebesi na me ya do my best ID shabi welcome you bye bye.